Kişilerden Spartakiyadasının kaçışçıları Spartakiya'dan ciddince azamla dizildi. Suca Japan. Men бүгін көріп, мұнығы әрбәркадан сұрап, айбай результаты көріп сүйіндім. Себебі спорт шында олады кен. Біреу жеңет, біреу ұтылады. Бірақ, шында өзінің арауызда 20 феврал армияны қарата шоғы спортты ұйыстықты білек. Бүгін шоғы жиынтау күні келді. Жиынтап жатасар, ал әрбір өзіңердің шундай машығып, өзіңердің үшінші шамданағын көрсетіп, бірінші орын, екінші орын, үшінші орын, ошондой қатышқандарға мен çok разымын. Себебі бұл мындай екен де, спорт бұл адамның бірінші денсаулығына қайтады. Екінші бұл спорт бұл біздің Қырғызстанның мемлекеттің туп көтеріп тұрған бұл спортсмендер болады. Мен ошон үчүн спортсмендерді мен өтө баалайм, сыйлайм. Анан мынага катышып, әрбір өзүңөрдүн ушунчалык кылган аракетиңерди ушунчалык көрсөтүп, мына бүгүн жыйынтык жатат. Мен каалаймын, урматтуу кесиптештер, урматтуу спорт ишкибоздору. Дайыма ушундай спорт эч качан ташабаңыздар. Бул силердин бир башталышы болсун. Bundan keyin dagы кааласа область, республикага чыгып, андан сырткага чыгып, өзүңөрдүн өнөрүңөрдү көрсөткөнгө мен дайыма разымын. Разычылык билдирем силерге. Урматтуу спортчулар, бүгүнкү күнү ушундай кийимдер кандай жетишке ээ болдуңуздар, бардыңарды куттуктаймын. Азыр Улуатан КПК аябай жакшы оюн көрсөтүптүр. Призовой местоларды алыптыр. Бул өзгөчөлөнгөн эме. Булар нары бизге мейман, нары биздин ошо лицобузду жалгап көрсөттүр. Булар ушундай болуш керек. Бизде основной талайыбыз Абдулталович туура айтты. Спортто ушундай болот. Жеңиш деген болбойт, достук жеңет, биринчи, экинчи, сэминтир деген болот. Ошон үчүн ушу майрам менен мен лично Рашид Арналовичтин атынан сиздерди куттуктайм. АКШ силерге чын денсаулык каалады, ийгилик каалады, өмүр каалады. Кечирим сурады. Мен бара албай атам, кечээ мурдагы болгондо барып коет элем деп өзү кызыгып, кандай кетип атат деп сурап, сүйлөштүрүп дагы турду. Акын Бостанбаевдин айткан, сураган немелерин эч бир кылдай нарибеси жок. Айтканда ошо түрлөр боюнча бардык эмне керек болсо мына бөлүп берди. Өзү көзөмөлдөп турду. Дагы бир жолу ошо киши силерге ушу майрам менен куттуктап бардыгына салам айтым деди. Ошо Рашид Арналовичтин салам дуайын кабыл алгыла. Ал киши ошо бүгүн Бишкекке чыгып кетти. 2-3 күн эртең күн Бишкекте болот, анан Россияга кетет. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, былтыртан бери мына бурактар жакшы билишет, табышниктер жакшы билет. Заряд жок, немелерди перфорацияны жасай албай атабыз да. Геофизика уткан тендерден алып келем деп, алып келе албай атат. Бул эми заряд болгон нерсе өтө мындай кыйын экен. Россиядан дагы кыйын тоскоолдуктар болуп атат, Кытайдан болуп атат. Ошон үчүн эми өзүбүз аракет кылайлы деп, шеф өзү баш болуп 2-3 специалист алып, ошо кетип атат. Кудай колдосо барып ошол жактан бир жакшы жыйынтыктар менен келсин деп тилеп турайлы. Силерге салам айтты, саламы кут болсун, денсаулыгыңар кут болсун, майрамдар кут болсун, жеңишибизге жеңиш улана берсин. Ушу мен өзүмдүн атыман да бардыгыңыздарды куттуктаймын. Ушу майрам эртеңгүсүнөн кийин биздин майрамдан кийин апаларыбыздын майрамдары келет, аларды бардыгына куттуктап койгула. Кудай кааласа майрамга шеп келип калат. Куттуктагандарды өзү куттуктайт. Şu tınçlılık, amaçlılık olsun. Bayramlar kutlu olsun. Kalasa büjetke akçanı girgizip aldık. Bilesiniz birinci büjetke giriş gerek. Ana biz onu karışımız gerek. Girgizip aldık. Biz şunun üstünden az işte otağız. Koldan gelse bir forma altıp, bir daha bir 10 yılga jete turan kılıp, jakşı oylardı kılıp, toptordu alıp verip, ana munda emes köbürak oynatkanga, sizler menen da köbürak кездешкенге biz hareket жасайбыз.
Biz не только spor, бардығына уже уже путевкаларды алышқа уже жүріп атабыз. Біз үшін жұмысшылар адырда, суықта, ысықта, аябай ар қандай шарттарда иштешкеніне байланыштуу біз ушуларды дагы бир жакшы эс алдырайлы деп мына уже путевкаларды уже кышында біз арзан баада сүйлөшүүнү уже жасап атабыз. Ушундай баары жок тармакты иштеп атабыз. Эми билесиңер, спортто кандай? Топто колок дейт. Спортивный счастье дейт. Күчтүүлөрдө жеңип кетет дейт. Bunun bari biri gelip biz hiç kim görген жокпуз, өзүбүздүн балдар. Ойногула, дайыма ушу ден соолукту чыңдагыла. Көбүрөөк мындан кийин да биз аракет жасайбыз, мындан да жакшы нерселерди жасаган. Мына азыр айтып кетиши жогоруда Рашид Абдымаликович негизинен өтө чоң көңүл буруп атат спорттун эмесин чоңойтtu. Бөлүнгөн сумманы түзүп эле аябай чоң суммада чоңойтtu. Ана ден нефтяниктерди оюн кылайлы деп атат, башка жакта кылайлы дейт, башка немелер жасайлы деген ойлор менен спорттун немесин чоңойтtu. Кудай кааласа баары жакшы болот. Силерге мен каалап кетерим, ден соолук, ишиңерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, дайыма ушу күчтүү болуп, Кыргызстанды колдоп жүрө бергениңерди каалайм. Мына бүгүн 21. Анан 4 номинация боюнча ушу эме кылганбыз. Жакшы нам. Жакшы мыкты чабуулчу, мыкты коргоочу, мыкты оюнчу, мыкты дарбазачы деп 4 номинация боюнча. Ошону мынабу футболдун ветерандары менен, судьялар менен кеңешип ушундай чечти. Исмаилов Медиар да аппараттан эң мыкты оюнчу деген номинацияга татыктуу болду. Эң мыкты чабуулчу. Муралы Уланова. Ömer Ali gelsin öyle mi? Bu tutu da Oyunda en jakşı защитник болбосо утулуп калат. Эң жакшы защитник Райымжанов Нияз. Ошондой эле эң мыкты дарбазачы деп Батиев Бирбек. Üçüncü orunga KPK. Акчалай сыйлык и диплом алышкан. Акчасын айтып коеюн. 6000 сом. спортный видео айтып 8.000 сом. спортный видео айтып. Бул футбол боюнча жигиттер. Sen çıkma da. Birinci orunda aparat. Sen çıkma mı? 12.000 сом. Алган команда кантса аракетсиз? Энгуду. Волейбол боюнча экинчи орунду алган. КПК. Молодцы, адам аз бирок. Üçüncü orundu voleybol boyunca. Birinci orundu. Kubu. Aslanı Berbek. Молодцы бар. Диплом birinci darajadагы. Ошондой эле 10.000 сом акча. Бул не боюнча? Бул не боюнча? Şahmat. Шахмат боюнча. Üçüncü orundu алган. 3'ten başına gidiyor. Üçüncü orundu алган. Aslan sanatı. Ezgu'da. İkinci orundu algан. Evet. Mansur Aliyev, Abdülhamid. KPK. КПК. Молодец. 2.000 сом и диплом. Birinci orundu algан. Birinchide olingan Qirg'iziston Tekkas Askar Qo'mining Ahmedov Ozbek. Aparat. Bugün işte oldu. Ana kim var? Alkoy, akçası bol koyup aladı eken. Çapacılar o akçası giyin aldı. Taktiği var eken de ne kılayla? Tenis boyunca. Tenis boyunca. Üçüncü derece. Ben bir de kutuda koyayım. Birinci orun tenis boyunca Yusupov Cemaldin KPK.
kichik yuraklarni ham unutmaysiz da. Ikkinchi o'rin Ajibayev Maqsad. Ajibayev Maqsad. Üçüncü o'rin Belakov kelyapti qo'yadi. Diplom berib qo'yadi. Maç bitti. KPK futboldan da prizor oldu. Voleyboldan da prizor. Şahmatdan da, tenisten birinci o'rin oldu. Cevap cinsiga birinci o'rinda KPK oldu. Qancha ochko bilan? KPK 12 ochko. 8 ochko bilan. KPK diplom bilan kubok bilan silanadi. KPK Qalay ketgan qalma qo'yib beraysan. Suyuqqa tashib. İkine varmasan da gel. Men quliq bo'lsin. Qadrli so'z aytmayman. Sizlarga birinchidan razıyız. Az san bo'lsa dag'i yaxshi o'ynab, atayin deyilib jazolatdi. Shu bizning ballar bilan o'ynaganlar. Yigilik qalayman. Tak. O'sha Oyuncular şurandı da sürtlerden tükürden. Qarasa Aytmay hozir. Talay aytdi, Umar aka aytdi, Ahmet qo'l qarmashib, do'st bo'lib, aka bo'lib yuraveradi. Bo'ladi, baribir bo'laveradi. Baribir nervimiz, qirg'izmizda, горячий кров'miz. O'shaning uchun shu bizning boshqarmalarga qarab, shunchalik kelib, bizning ajatimizni ochib, bunday ishxonalarda boshqa joylarda yo'q. Buna o'zimizda ko'rdingiz, hech yerda yo'q. To'rqo'sh qirg'izlar tekazda, buna Aqbo'stonbashi maqtanib ketdi. Putyovkalar bor lagerlarga. Kurortlar putyovkalarimiz bor. Buni borib demal o'tamiz, so'rab boramiz. Bunda meropриятиялар qilib beryapti. Anan keyin dag'i Aqbo'stonbashi shu sportsmenlarning atidan bir yordam berib shularga forma qilib berib qo'ysangiz. Cho'ng ishxonada forma degan bu formasiz o'ynagan nito bo'lib qoladi ekanda. Shu baldarni buni o'tganda siz o'zingiz aytdingizlar. Shu nima razmerlarini yozib, nimalarni spesial olib kelsa qilib beramiz. To'g'ri baldar? To'g'ri. Yozuvchilik bildiryapsiz. Siz boshqa rahmat sizlarga.